Dobar dan svima, moje ime je Luka, Jankovic, došli u novi video na kanal i danas ću praviti mozaik od Rubikovih Kocki. Prije nego što počnem s videom, treba da vam kažem da sam u ovom mozaiku koristio preko 200 kocki i sve su bile QiYi. Pojačan se sa Speed QBS-a, a sad bez daljeg otezanja krenimo sa videom.